Ndabizi ko benshi muri kwibaza icyateye urupfu rwa Vava Dorimbogo, kandi hari abo muri gushyira mu majwi kuba barabaye imbarutso, intandaro yo kuba Vava Dorimbogo yitabye Imana. Ndagira ngo mwemere babwize ukuri icyateye urupfu rwa Vava Dorimbogo. Abaganga bemeza ko Vava Dorimbogo yazize uburwayi butaramenyekana, ariko icy'ukuri Vava Dorimbogo pfuye azize urwango. Vava Dorimbogo azize urwango. Vava Dorimbogo azize urwango. Ibi mbabwira ni ukuri, kandi kubahishurira uku kuri kugira ngo mumenye byihishe inyuma y'urupfu rwa Vava Dorimbogo, ndetse munamenye intambara zavutse nyuma y'urupfu rwa Vava Dorimbogo. Bahaye ikaze, izera ko mumeze neza. Muti kuki Vava Dorimbogo yapfuye azize urwango, kandi abaganga bavuga ko Vava yazize uburwayi butaramenyekana? Mu by'ukuri indwara zitazwi n'abaganga ba gihanga, abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda tuzita amarozi. Nibyo, kuko famiye ya Vava Dorimbogo yamugejeje kwa muganga nyuma y'aho bamusezereye avuye mu bitaro, bavuze ko indwara arwaye batari kuyibona. Bagezeyo n'ubundi Vava ari ku marembo y'urupfu, n'ubundi Vava we n'urupfu barebana. Abaganga bakoze ibyo bakora ntibyabuza Vava gupfa. Rero Vava azize urwango, kuko Vava Dorimbogo amakuru y'urupfu rwe abanyamakuru bavuga ari kijyana hano imbere mu gihugu nabo bayamenye, ariko ntibayahe agaciro, ahubwo bakaguma mu biganiro byabo basanzwe bakora muri ino minsi, ariko bagatera umugongo Vava wabahaye ibiganiro, wabahaga ibiganiro byakundwaga kandi byabinjirizaga amafaranga atagira ingano. Nusura YouTube channel yitwa Isimbi TV, nka YouTube channel ikomeye hano mu gihugu, urasanga Vava yarahatanze ibiganiro cyangwa yaraganiriweho. Nusura MIE ya Murindahabi, naho urasanga Vava yarahatembereye. Nusura Gerard Mbabazi, naho urasanga Vava yarahatembereye. Yewe na RBA, ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, naho Vava yarahageze, baramutumiye, yarabaganirije, yabahaye ibiganiro. None kuki amakuru y'uburwayi bwa Vava yagumye ku YouTube channel, reka nkoresha iyo mvugo, butizerwa kandi ari amakuru y'ukuri, ari amakuru yimamo? YouTube channel tuvuga ko zikomeye zanishyuraga Vava Dorimbogo amafaranga menshi meza afatika gihe yabahaye ibiganiro, iyi nkuru y'uburwayi bwa Vava Dorimbogo kayitera umugongo. Muribaza ari kweri, muribaza ari iki cyabiteye? Nyamara ni nabo bantu ba mbere ba breakinze ko Vava Dorimbogo yitabye Imana. Ndavuga izi platform zo kuri YouTube zinafite ibitangazamakuru, nibo bantu ba mbere bavuze ko Vava Dorimbogo yitabye Imana. Urwango rushingiye kuki? Hano mu Rwanda iyo hari YouTube channel nini igufashe, kwereka inyungu uzagira mu kuba ukorana nayo. Iyo YouTube channel uyiteye umugongo, ikwanga, ikakwangana n'ibyawe byose. Kuri Vava Dorimbogo, nyuma y'aho azengurutse YouTube channel zose za hano mu Rwanda, yewe akanagera mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu, Vava yarasigaye ari umuntu witabazwa na YouTube channel zifuza gutwika, zifuza kumenyekana. Ariko Vava akaba ari umuntu uganira ukuri biri hanze, uvuga ibiri mu mutima we uko biri, uvuga ukuri k'ubuzima bwe ko buri, unavuga niba ikintu kiri kuba kuri iyo YouTube channel ari agatwiko cyangwa ari ibintu byapanzwe. Aha niho rero YouTube channel tuvuga ko zikomeye zigije Vava hii, kuko Vava yabaye uwa buri wese. Vava ibiganiro yakoraga, iyo wamuhamagaraga mubwira ko ushaka ikiganiro yabyemeraga, kubwira ngo yewe nta kandi kazi ngira, ngomba kuma amafaranga ya transport, ngomba no kuma amafaranga y'insimbura mu byizi, kuko naje kuguha ikiganiro. Amafaranga make yishyurwaga kuri buri kiganiro yageraga hejuru y'amadolari 10 kuri buri kiganiro. Wamutegeye rero turu ndetse n'amafaranga y'insimbura mu byizi ugombaga kumuha. Uru rwango rero YouTube channel zikomeye zigirira YouTube channel noya, no kuba hano kuri YouTube iyo umuntu akuretse abona ko nta nyungu akigufitemo, ni bimwe mu byatumye uburwayi bwa Vava Dorimbogo butitabwaho, yewe ngo hashakishwe inkunga abe yavuzwa. Ariko kandi nanone uyu ni Vava Dorimbogo twamenye, twabonye,
ari kumwe na Sarongo n'abandi bapfumu n'abandi baganga gakondo, none kuki amarozi ye atigeze avurwa n'abo baganga gakondo? Ibyo nabyo bibereke ko video tureba kuri YouTube, video dukurikirana kuri YouTube ari video ziba zateguwe zifitwemo inyungu n'abantu bagiye batandukanye. Uru rwango rero rwatumye Vava inkuru yuko arwaye imenyekana, ariko yirengagizwa n'abari bakwiye kuyiha imbaraga kugira ngo Vava avuzwe yitabweho. Noneho havukamo andi ma YouTube channel arimo 3D TV cyangwa abantu ku giti cyabo, barimo Mugwiza, barimo Rwema n'abandi basamiye hejuru iyi nkuru, ariko bakerekana ko Vava Dorimbogo ibyo arimo ari ugushaka kwiba abanyarwanda amafaranga, kandi mu by'ukuri yararwaye. Aho ngaho naho havukamo urwango rwo kugira ngo niba YouTube channel yitwa Urugendo TV ivuze ko Vava Dorimbogo arwaye, YouTube channel yitwa 3D TV cyangwa indi iyo ari yo yose nayo ivuga ko Vava Dorimbogo ari kwirwaza kugira ngo bakomeze babone faranga cyangwa babone ibyo baganiraho mu gihe runaka. Na byumweru bibiri byari bishize Vava hatangajwe ko arwaye. Abantu yo twabirwaniyemo turamutererana, turabireka, turamwanga, cyane cyane aba YouTubers. Hanyuma dore Vava Dorimbogo arapfuye. Inkuru z'amarozi zo ntabwo ndibuzigaruke kuko nta gihamya ngenzi zifitiye, ariko banavuga ko Vava Dorimbogo yishwe n'uburozi, arozwe. Ngira ngo niba famiye irakoresha autopsy tukazamenya icyavuye mu byo abaganga ba kizungu batangaje, ngira ngo nabyo byazadufasha. Ariko nkurikije inkuru ziri hano ku mihanda zivuga ko ubushobozi bwabuze bwo kuba Vava sanduku yo kumushyinguramo yaboneka, hazashyingurwa, imyenda zambara agiye gushyingurwa, n'andi mafaranga asabwa kugira ngo imihango igende neza, icyo gukoresha autopsy ngo hamenyekane ishe cy'ukuri Vava byo biragoranye. Vava Dorimbogo urupfu rwe ubu tuvugana, hari intambara iri kuba yahari kunyuzwa amafaranga yo kumufasha kugira ngo ashyingurwe, yo gufasha famiye kugira ngo ashyingurwe. Yewe za YouTube channel twavugaga zakabaye zaramutabarije mbere, zinafite nimero z'ababyeyi be za telefone ziri muri mobile money, ubu zahagurutse bari kubabaza ngo hakenewe iki kugira ngo Vava ashyingurwe, bagatanga nimero zabo, kandi banafite nimero z'ababyeyi ba Vava zakanyujijweho amafaranga yo gufasha famiye ya Vava gutegura ibijyanye n'ikiriyo no gushyingura Vava Dorimbogo. Kinacyo mukimenye, mumenye aho mukwiye kunyuza ubufasha bwanyu, cyangwa nabo muzabuha muzibuke kubishyuza ubu bufasha. Ikindi mukwiye kumenya, nyuma y'uru rupfu rwa Vava Dorimbogo hagiye kwaduka izindi nkuru z'abavuga ko bari baravuze ko Vava agomba gupfa, baramuhanuriye, baramuroze. Ngira ngo uwitwa Mano y'Imana ni umwe mu bapfumu b'abatekamitwe bashyize amajwi hanze bavuga ko Vava impamvu apfuye ari uko ari amafaranga bamuhaye, batigeze kugeza kondisiyo ze kugira ngo ayakoreshe neza. Izi nkuru zose ziri kuza nyuma y'urupfu rwa Vava Dorimbogo ni inkuru zo kugira ngo abari basanzwe bakoresha Vava Dorimbogo haba mu bikorwa by'ubupfumu bwo guteka imitwe n'ubundi bakomeze basahure. Uyu Mano y'Imana ikiganiro yaba yarahuriyemo na Vava ni ikiganiro cyo kumwifashisha kugira ngo abone abo atekera imitwe. Rero kuza nyuma y'urupfu rwe avuga ko hari amafaranga yamuhaye, uyu mukobwa nakurikize kondisiyo z'ayo mafaranga, ni urwango uyu Mano y'Imana n'abandi bapfumu bafitiye Vava n'umurambo we, kugira ngo berekane ko ari abantu b'ukuri, ko ibyo bakora ari abapfumu b'ukuri. Ese izi nshuti z'abapfumu harimo Sarongo, Mano y'Imana n'abandi, yewe n'aba pastor bandi bari kuvuga ngo nabwiye Vava kazakenyuka kazagira gute, kuki batigeze bafata umwanya ari abapasiteri ngo bamusengere, ari abapfumu ngo bamuhe iyo miti ya kinyarwanda, ubwo burozi abe yaburuka, ayo madayimoni amuvemo? Ahubwo baje nyuma y'urupfu rwa Vava Dorimbogo baje kwihimbaza, baje kwerekana ko hari ibyo bashoboye, ko hari ibyo babashije abandi bo batabashije. Nimugwe muri uyu mutego. Iyi nkuru y'urupfu rwa Vava Dorimbogo ni iminsi 2, ni iminsi 3 tukamushyingura, tukamwibagirwa, famiye ye igakomeza igakena, akabaho nabi, ariko ubuzima ku rundi ruhande bw'aba YouTuber bw'ababyazaga inyungu impano ya Vava Dorimbogo bugakomeza. Rero ibi byose ni urwango, ni ishyari, ni ukubeshywa ko abantu badukunze kandi batadukunze, ahubwo hari icyo batwifuzamo. Iyo Vava aza gutabarizwa n'aba bapfumu
barimo Sarongo, Mpano y'Imana. Iyo Vava Dorimbogo aza gutabarizwa n'abarimo Sabe wa Isimbi TV, Gerard Mbabazi, Rose TV Show, Irene Murindahabi n'izindi YouTube channel zikomeye, Vava aba yaravuwe. Ariko baramwanze, bari baramwibagiwe. Nababwiye ko iyo teye umugongo YouTube channel mwakoranaga, kabone nubwo haba hasabwa ibihumbi 10 ngo uvuzwe, iyo YouTube channel ntishobora kugutabariza kuko wayiteye umugongo. Nibyo Vava yabateye umugongo kuko ibiganiro mwakoranye nawe inyungu zabaye izanyu gusa, ariko mwamenye amakuru y'uko arwaye, kandi amakuru y'imama muranatabazwa, yemwe muranandikirwa ngo mukorere ubuvugizi uyu Vava, ariko mubitera umugongo. Bivuze ko mwaramwanze, mwaramwirengagije. Ikindi Vava atabarizwa na YouTube channel yitwa Urugendo TV byagaragaye nkaho ari plank, kuko ari YouTube channel isanzwe, ya YouTube channel nubundi ya plank. Ngira ngo si rimwe si kabiri umuvugizi wa RIB atangaza ko iyi YouTube channel y'Urugendo TV nikomeza gukora ibiganiro ikora izakurikiranwa. Ari nayo mpamvu izindi YouTube channel n'abandi ba content creators bahagurutse bakaza kurwanya iyi nkuru y'Urugendo TV. Ari nayo mpamvu benshi mutigeze muyizera, ariko byari bikwiye ko mu gihe habaye ikibazo, mu gihe havutse inkuru y'umuntu ukwiye gutabarizwa kandi mufite amakuru y'ukuri, mwese muhaguruka mugatabariza uwo muntu mukamufasha. Kuko ibinyamakuru byanditse ko Vava yapfuye, ariko na kinyamakuru kigeze cyandika ko Vava arwaye cyangwa ko ari mu bitaro cyangwa ko abuze amafaranga yo kumuvuza. Ni uburangare vanze n'urwango. Ngicyo icyukuri gitumye Vava Dorimbogo yitaba Imana, nubwo abaganga bavuga ko indwara yararwaye itazwi, ariko ntihabuze ubushake bwo kuvuza Vava bakunzi ba Vava, ahubwo habuze ubushake mu bakoresha cyangwa mu bakoresheje Vava ibiganiro bwo kugaragaza ukuri kugira ngo uyu Vava Dorimbogo avuzwe. N'ubu nyuma yaho hari ubushake bwo kuba barwanira inkunga ikwiye guhabwa umuryango wa Vava Dorimbogo, nyamara batarigeze bagira ubushake bwo gushaka kuvuga ukuri ku burwayi bwa Vava Dorimbogo. Imana imuhe iruhuko ridashira, Imana ntakire mu bayo, kandi n'abasigaye bibabere isomo. Abavuga ko bari barabihanuye, bari barabivuze, nta kibazo, ariko se mwatanze uwuhe mucyo? Ko noneho nyuma y'urupfu rwa Vava muri kwihimbaza, kare bwo muhagurutse